ole thlir tu te chibai le vek kule tun tuma chuan tun laia thil thleng mak le danglam tak tak mi tam tak ngai ven hi kan bi chiang don ani amma sabera kan entur hi Pope Francis avuina thil danglam tak mai en mu chungchang hi ani dona an hriat theuh angin Pope Francis chu vui liam ani ta a ama an vui ni hian thil danglam tak mai mu han ne a chu ama an vui na hmuna hian akuang chakloka hian kong khar pahni auma mai cham lu na ani mayang chu he kong khar nunglama tang hian thil danglam tak mai mu tu ra oma chu cross pahni kong khara hian ale ling zongin aum ve ve a he hian mitam tak mak ti a hloa enga tinge cross hi he tianga ale ling zonga om na chan ti chu zona lian tak an nei ani ole ma sain clip hi kan en photanga ti chuan kan soi chun zom le donia video clip atang hian chiang takin kan hmu karinga cross hi tiang hian ale ling zongin aum tatlat maya cross let ling zonga om hi chu Christian te tan chuan symbol dik lo ani ti kha thil chiang takania ama ero chu engwangin nge he tiang hian cross hi aum tak niang le he tiang hian asiam tu te hian an siam ve shim shim nge nianga he mi phena hian thil in thup aum zok nge ni don he hian in soi zui a lo khop maya he cross ling zonga om hi enge ingai ve dan le asiam tu ten an siam sual nge nianga Catholic lampang thunei tu ten he tianga siam tur hian an ti zok nge ni yang hemi chungchang hi chu kemani thun ngai dan kan nei karinga comment section lama kan ngai dan te kan tar lang don nia source sang ina tarlan danin Vatican baka Catholic ko shana hian suale tra hi Indona saniin antarlanga Malakai Martin chu emi chungchang hi alo soina satoa mitam tak hriat turin apuang zar to boka magtak mai chu athi dan hi adanglam khop mai a chen na ina abung rom baka a document sang te chu laksak vek ania hi thil thleng pal hani lem lo Glenbeck Point Vatican atlo chumin suale tha indo chungchang hi chiang takin aman experience thu atarlang ani Vatican ka tlo thum hian Pope mutura kal kania Cardinal sang te po ka hmu bok ti chuanin kalam hu ngai lo thil ka tong tatlat mai khamizan tak khan thil danglam tak mai ka tonga ka kalna hmuna khan Cardinals baka puithiam te po mun san sana anom nuala kalai mun kha an veng ni berin alang ti chuanin biak in chung chu chople chilin maktak main room lumzong chu aron vot ta thut maya 10 degree Celsius in atatha a ti chuanin room lian tak omna lam kong khar lam chu ka hoi pheita a chutia ka en mek lai chuan mi pakhat lian tak mai aron ding ta hlol maya ruma lu tur chuan hepa hi paltlang angai ani pop ne na thleng tur chuan hepa ne na in biak nge nge hi angaya ke chuan tunge niang hepa hi hawamak vele ti hin ka soizuya achunga puithiam omzong zong ta chuan chupa chu anen thup maya anjinga pakhat chu kalam lo hoileta thil thlen dan chu sha theyamo ti hin miron zota or sha theye ti hin hlau tak chung chuan ka soya anjinga pakhat chuanin thil hriat na inei thale mai ama hi opposition troi tu ni hi ti hin asaya chuwangin tiang hian ka ngai tu ta ama nge hi Fort Benedict tranpui tu chu ani ti hin ngai tu na ka nei zui ngalani ti hin asoi zui ani ole kha kha Vatican a sole tha indo chungchang asoi dan chu ania emi chungchang hi ton hriat kan lo nei ve to em kan ngai dan te po comment section lama kan soi ve le don nia News Nation reporter pakhat chuanin Pentagon a UFO mutu chungchang hi aron tarlang ve le boka Indo pui pan hi na hun lai khan thil danglam deuh mai a hmu thu aron tarlang ani 2.
A while back, News Nation reported a claim from a Pentagon whistleblower that back during World War II, Pope Pius XII tipped off the U.S. government. Pope Pius XII khan US sarkar hna UFO la him tha mai chu Mussolini Italian government in an mu chua thu ashil ani tuna zona nita chu Pope tharlo tur hianin he thuru khi mi zong hriat turin aron puang zarangem volt chu a hongangem te hi zona lian tak an nei le bok chu ania hemi chungchanga po hian mi tam takin tuna Pope tharon tur hian thuru aron puang zarangem ti chu tuna hian an ngai chang thupa hemi chungchang hi News Nation chuanin mani deuh lo khan aron puang zar ani ole thildang kan ngai thave lenga van lama thil eng lian tak mai kual lian tak mai mu thu hi hriatur tam chhodal he maya Europe vana zanama chuan hetiang thil eng tak mai virkual ang taka lang chu an mu le thu tarlan hania hemi chungchang po hian ngai vena hlo boka amai ro chu mi thiam den an soidan chuan hetiang chi thil eng kual hi SpaceX in rocket an ka chowanga in siamang te pon an tarlanga nima sila mi tam takin rin hlel na lian tak mai an nei ani hetiang thil kual eng lian tak tak hi an pian mang hi ainang lo nual hloma tuna hian video clip sang te kan tarlang lenga heng te chang hian heng thil kual te hi an dang lam zia i mu chiang viewang amai ro chu heng thil kual eng tak tak te hi mi tam tak chuanin ngai dan dang lam tak an nei thunga rocket in a siamani han ring tlat lo tuna kan enzo tak clip pakhat pokha kumsan hi pakwa thil thleng ania kamin hu chang pokhan hetiang thil eng kual lian tak tak hi vana an mu zeu to thu tarlan ani hemi chungchang hi engi ngai ve dan comment section lama milo share tir ve donia video masalama khan Abdullah Muslim te mesianga inchal inchubaka Christian emo Juda te po nita se an ai o tura ronding chu kani thu ron tar lang tu khan to na hian chan chin dang aron nei le a ama hian Kaushan Paul aneya zuitu po anei nual to ane maktak main hepa hian ti dam theina thilti theina chu anei tlat maya heya thilti theina hi nu pakhat damlo na satak chuan achang ane nu pakhat damlo fanu chu aron tong chuaka chiang takin hepa ina anu ati dam chungchang hi ron tarlang ane bonding, she couldn't talk or anything, like she was just there. Everything looked like it was shutting down. That's it was going downhill. They tried everything. For 4 days they tried everything and they could not stabilize her. Enu hian nat na khir tak mai heto ka achau to ema hi mai tur ania chong pe to lova doctor te po an be dong to a ti vak ngai nan sa to lo ani nil chung te meu mai han en kol to a medical lampang point thei top chuin kong sangin a that le thei nan man la a amai ro chu ti thei aum lo ani ti chuanin he Abdullah hi alogal ta akut chuan dam lo chu khoya ti chuan maktak mai na ron dam ta vek ani tin afanu chuan ron soi ani ole he Abdullah hi mitam tak chuanin sakola niang tia an rin kha ania hemi chungchanga hian tuna thilti theina haron nei chauta ka wang hian mitam takin sakol nia an rin na chu aron nem het le zual ani hemi chungchang hi engi ngai ve dan le comment section lama milo share tir ve donia ti chuanin tun nai loka thil thleng hi kan en le donanga US sarkara po hian hun to ba nai to wangin thil thleng danglam tak tak hi hriat tur aron om chhota a nu pakhat US sarkar mi le sa aum dan danglam tak hi kan en don ani And I'm gonna be the first one. Trama sarkar hi pathian tri mi te khom na mun le pathian da poimo masatu te anni thu kan sia amai ro chu thil thleng danglam tak mai hriat turom le ta chu Minnesota State Capital chunga thil anda hi ania an governor thar choi moina tan thil pek an pek hi amak sak khop maya eding thil hi chu pathian mi le sa te tan chuan thil kol chi po ni na lang lo ani ole masain he an thil pek hi enge ni chi kan endon ani
honor of our governor, Tim Walz, and it is from people that are supportive of his efforts. And there it is. Ole an thil pek kha kan hmuin ka ringa sakol chu chiang tak mai in teng khan mu thaiin thalaka hian alanga ti chuanin alompuina thu pon zia kani amai ro chu hetiang anga symbol sakol lampang kai hnoi thil hetianga governor lompuina tan an pe hi thilmak takani ti kha kan siana tho ome tunlai khovel thiam la le changkan na hi asang to em maya ral thuam te po ramro puizok te chuan ama ai tha nei tumin malna chhomek zelani chuti mek lai ka ra chuan tuna ral thuam dang lam tak mai an nei ta khi movie ate po kan hmuin karinga amairo chu tuna hian atakin athleng ta ni in alang tunai deuh lok khan serbia chuan mi pui tam tak kongpuya an pung khoma kong an zo ani amairo chu elai hmuna thil thleng hi ama khop maya mi pui tam tak hetianga kongpuya anong khom thup lai hian thil mak deuh mai chak tak chuanin kongpui tang hian mi pui tam tak pung khom chu kongsira chuan anor son vek ta hlom maya hi amak khop maya enge an manang ti chu zona lian tak ani engral thuam nge niang ti chu hriat ani lova mu theilo ani boxia ti hian chak tak mai in mi pui ta chu kongsira hian a the kiang vek hlom ani ole hemi chung changa hian sarkarin ral thuam thatak an mang nge nianga nge thil dang zok tharau lampang thil kai hnoin hetiang hian maron la zok ni ta ang hemi chung changa hian ingai dani lo ta lang ve do nia ole khati zong kha tunlaya thil thleng sang sang kan talan thei chu hani e